Menjua-jua Shalom man banta krina nande bapa turang rasenina bagi pe sobat Mazmur ija pape kamringan. Ibas kesempatan enda si pelajari ka Mazmur ta guna wari minggu si semal si pe-10 sadakan. Ibas minggu enda kita anggoka memasuki masa biasa. Wari minggu enda igelari emekap wari minggu si pemena kenca Pentakosta. Wari raya di bata si telusada si serta badia. Mazmurta lid dua pilihan tapi bahan kami keriduana tapi terdua-dua ayat. Si pemena emekap referen Mazmur 832a nada dasarnya buat kami do sama dengan D. Do sol 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 la do la sol mi re mi do la do mi sol la do sol la sol mi pa sol mi sol la sol do la sol sol. Mari sindikan selalu kata-kata na. Sehagana gelar doa Tuhan ikerina doni adiku tareku langit tina pandu ku ida bulan ras bintang-bintang si itama kendu ibas ingana kaikin manusia maka ingendu ia manusia kap ngenca kai maka ipekena-kenan duka ia ita pandu ia sueras tampas du iyo seindu ia alu kemulian ras kini hagan ibere kendu bana kuasa lakong gam-gami kerina tina pandu kerina itama kendu iteru tapakna hena sehagana gelar doa Tuhan ikerina doni. Mazmurta si peduakan 832b nada dasarnya buat kami do sama dengan C. Mi pa la la do si la pa mi pa la la mi do mi pa la la mi do mi pa la la. Mari sindikan selalu kata-kata na. Mari kita rende si pujilah gelar Tuhan ta adiku tareku langit tina pandu kuidah bulan ras bintang-bintang si itama kendu ibas ingana kaikin manusia maka ingendu ia manusia kap ngenca
engkai makai pekenakenan duka ia, ita pandu ia sueras tempas du, iyo seindu ia alu kemuliaan ras kini hagan, ibere kendu bana kuasa lakong gem-gemi kerina tina pandu, kerina itama kendu iteru tapakna ena, mari kita rende si pujilah gelar Tuhan ta. Haleluya. Siwah 160 sada nada dasarna do sama dengan D. Mi re do fa sol fa mi pa re do, mi pa sol pa re mi re do re mi do re do. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan man Bapa ras Anak ras kesasi padia, dibatasi mada kuasa, nainari genduari serasa lalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Bujur ras, selamat berlatih.